isina dani kanzombe ni wetawami nitawami kanzombe na leader still leader ni waweta okay to they assume ukweli ni kana popenda thina no tuyamba kwilela chaki to thina ni tukamano tukachone we na thina no we na thina thina mume mewele ona vanaweza kuoka mundu ungi no mmato nambo mana thina wiva faith manda muhimi unesa oka kano ndizika ndi wenda akula ukuma mwikalembe umukuli ndi chaumbi ko pole utautulia wakia indi wona ate kwenda kumela kuniaze iyo paimo kwatika na solution wena kana kamwenda uthete kwanza yini fanjo na kwitha hata uthete you wena mwanya muchoro Kwa umwe ni advantage. Yes. Added value. Ndao uthete ndo ikinduke ukwete ngumbe ini wamba kubudia the ukuna ndao uthete na kusongothea ndai kale lizo to ome na no twizio Omundu umwe kwa thukio musi wake. Sangyo ya tifa. We pay na itumi ito na o ile omutabyo yote no kamwe ai. The sia ukasira ikwatanete. Luzi. Okay the mama solution ten. Lakini yuti ko kilia ndo nengane kiendo we nena na musi baimutu. Baimboka. Asa we enda majeki. Luzi ukweli ne. Payando matayamana wa. Katika metwa. Baya ndo matayama netwe. Na baya ndo matayama netwe. As a responsible man. Ndwina kibeti. Na ndwina siana. Umunde no nema ndo na kibeti no kethe ona tuyone nani. Lakini siana ishite neta. Lakini baina siana haba ina majukumu alangi ma siana kusoma nini. Ngamutume ambezo tukilanile. Kubigela twezo sofu chao. Ila mwisho zito. So kwemana na kibeti kwikatumo uteza siana chako siana yibando siulika siana yibando siulika ko umume wa faith then ola munene yine kwamba kuteza kana ndio ndo mambeza siana le unde kwa fees azune makosa basi ethandi we manetu namuka adil namuka na ibe tanga siana bo isu niyo